Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Katanat Public Health Engineering kalabu thong ban penpoi ya ke umbam umdi syabaro kitungkong ying jong kinong song snong ke jela Meghalaya haswa ke bakut jong usnem arajar arpuar. Ya ke nil pentip da uba Renington L. Tongkar ubadang sushimti kumu menteri ubatamai jong katanat PHE ke sorkar jela. Haga jingi keren bat ke Bati CTV uba Renington ulai thu baun lumnya ki engineer jong katanat banyak keren seni bha halor gani ke kam kenang banam pensep ye gani ke kebu kabala bha kerpang de ke sorkar pedeng lembaka jal jivan mission. Don hi ke plan nadu haswa bangan yo gani kalaru bangan long minister balu danga dara kalat ke pli yang ngan persang banda kau bahatam ka bangala banda ban wanra ya keroi kepar lengbana kini department ke bangan tre ke kumbalong menta na kaliang jong ka PHE ko di ka main department ngidon ka thong ka bakraw penpoi sya ki longjing jong kinong kendong par khoi berkatar ka di ka thong ka ba he ha ka bangin habat pendep by March or by December 2022 ta ka di ka thong ha ka ba ngin habane tre extra time rekat bat ka department ngan ya kenduk mentai ki senior engineers yang ka PHE akabangan yok men slok lagi kene in persang balak ko bahatam bat minom pendana ya kene ko bu akabak sokar India ka ai pisah lembaga ka nambah JJM akabangan yok koi ya pipe sya kilong yeng jong kinong kendong bar akabai dia ka PHE hoi nya habban pediang ki jinsya bagi dang suki balak hadu hakini ki asmilas ni ngadang kokal tinggal iba kidang dep tang kumba arpo hajar ying egi wala konek kadu mentah midon katarket hadu sanlak ying tam itu ying kiban habat konek pai jinsya kapan state jinang guna pala compare ki wiki state gidang kam hadin haka jingi de kapan state ikawangil achieve hadu mentah tingin haban compensate ikane ngan request ke engineer ngada kwa ba kane kejikir klik kan rung habaro ke engineer bakin trade da kamen sim kaba kikwa ban syakri sisha bak ba kinda yo sisha kata kajing mentoy on day bakin trade under pressure of somebody under pressure of the government and under pressure of minister ngakwa ba ki engineers kindon kata kamen sim hi ba kadai kajing klik jongi way to way bangin nom ways ya kena opportunity ndeng ini ban pen poi sing pada tengah pinti bah kini ki sibnai by next month I hope things will be full swing kita ka banga permen jika review meeting akan permen dengan project sagli dengan project mentaru kebangan dia kenduk gini ki senior officer of course ini keren dengan project tendengin don specifically go ke meeting kepada dia tangan karena project but ingin persang ban find out ya ki jingduna ki balak bandon hang hang tai ki balong kadau jo punya sepi gede kerja but ingin penbagi dah ka balak nang bakal step na i minister ba dep ru ila simkia bahai kan project ila ya keren berka piludi don ki jing sapteng haka jing bomnya sutu berka piludi ajing ka PHE te Andre dah kejing simkia jing minister iba ladet perlok cengai ba samben kala khamya hi menai compare with apa merswa Andre bidang dan ni kejing kata kene ki ba habbe pun te ngam pada ngam dileu ikane margaran de kas ngi ke banangkong ke banga one office ngin sawat bah ke ke bangila banda nga me nanti ba ngin persang bandon be kilat leti ba state no kene ulong pat kan mau exactly notice dan tangkata target in fact target ha India kadai 2024 dan ini hame kalia ni target 2022 te persang ngin pet la kalong kaba don kata possibility ndengi kerman ke ji trelang de paro ka sarkar officer ke kerman gila turlong